dostlar. Hayırlı kiş, jır suyuşu dostlar. Sizni o'zimizning jır bayramında salomlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, biz o'sha bugungi jir bayramimizda kerak bizning ijod yo'limizdagi eng yoritib boshqarilgan anjomlarimiz ishlashasiz. Xudolar sizning ko'nglingizga xush keldi deb ishonamiz. Ey, ishonamiz. Bugungi konsertimizda jirning mo'ngning osilin buyukligin anglagan zotli tomoshachi keldi. Ishonasizmi, shunday motor zot to'shashini ko'rishgansiz tag'ida rahatlanib, ruhlanib ijod etasiz. Endi yashaysiz, yonib yashaysiz. O'tirib rahatlanib jillaysiz kela boshladi. Ey, Artur, men senga ishonaman. Zo'r rahmat do'stlar. Zo'r rahmat. Biz davom etamiz do'stlar.
Инде туган як турында bir матур җыр сезгә. Сиңа кайттым, Хәзиз туган җирем. Илгиз Закиров музыкасы, Нәҗип Мадияров сүзләре. Зурахмат, достар, зурахмат! Hürmetli тамашачылар, инде шушы матур кичтә без бергә бүгенче елгамыз икәнде. Әйдәгез әле шушы 1-2 сәгатькә булса да барлык мәшәкатьләребезне онытып, матур итеп шушы бер гаилә булып бүген шушы җылы кичне үткәрик әле. Инде хәзер сезне Эльза үзенең белән якынрак таныштырыр, безнең иҗаты белән таныштырыр. Шуның өчен Эльза сүз сиңа рәхим ит. Сәхнәдә Эльза Заири! Рәхмәт. Кадерле тамашачылар, быел Татарстаныбызда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы шулай бит. Һәм инде туган телебезне саклап, яратып яшәсәк иде. Халкыбыз шулай әйтә. Тел әйтә алмаганны җыр әйтер. Шулай бит. Җырның көче шуннан да бик зур. Җыр ул җылата да. Җыр көлдерә. Җыр ул яшәртә. Һәм яраттыра. Һәм хәзер шуны әйтәсем килә минем репертуарымда
мәхәббәт, ярату турында җырлар бик күп. Хәзер бик яраткан җырымны сезгә тәкъдим итәсем килә һәм сәхнәгә минем дустымны, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлекчесе, Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты, якын дустымны, яраткан композиторымны Эльмир Низамовны чакырам. Беренчедән мин Эльза Нәхимовны шундый матур бәйрәмнәре белән котлыйм. Музыка бәйрәме, рәхмәт сезгә. Һәм менә бу җырны сезгә дә рәхмәт. Һәм бу җырны бик кайчанда Эльза өчен махсус язган идем. Һәм мине бик ул шатландыра, сөендерә. Ул җыр менә күпме еллар инде аның репертуарында яши һәм төрле концерт сәхнәләренә бизи. Җырның исеме «Мәхәббәт иле», Резеда Габаева сүзләре, Эльза Заили башкара. Зәңгәр күктән ышак хыял булып, бер сагыну булып җаннардан яшисең син, туган илем минем, балкан кояш булып таңнардан.
Өзім білен. Таныштырасым келе сізні. Мен өзім Қазаннан. Мен Қазан қызы, тумышым білен Қазаннан. Шуңа Қазан тұрында жырладым бірінші жырымны. Бишіктен берлі мен жырлай башладым. Кішкінәден түрлі музыка білен қызықсындым. Хам айрыша яратайдым татарша ретро жырларын. Илхам Шакиров, Хайдар Бигичев, Вафиля Газатулина, Әлфия Абзалова репертуарынан. Қазір сіздің иқтибарыңызға бик шундай қызықлы яңғыраштар, ең яратқан ретро жырларымның бірсін сізге жырлайсым келе. Сіз аны бик әйбәт білесіз. Ізләдім, бәғырым. Биттік! dünyasına şakrasım gele. Siz bütünügüzde Türk
урыслардыр инде. Түрік сериалларының қарағайраттасыздар инде. Шолай бит? Менің ең яратқан түрік сериалым «Великолепный век» деп атала. Қазір инде келесі жырда өзімізді әзірек шәріп дүниясында айтып хис етейік. Руслан Сафин. Руслан, sana bir güzel rahmet. Rahmet. Hazır. Күптән генә түгел, безнең иҗатыбызда яңа сулыш ачылды. Безнең җыр проекты хакында күпләрнең ишеткәне бардыр. Ул безнең талантлы
татар яшьләренең иҗатына яңа сулыш бирде. Әлеге проект мине гаҗәеп бик талантлы яшь композитор Миләүшә Хәйруллина һәм шагыйрә Гөлүсә Баталова белән таныштырды һәм дөньяга өр-яңа үзенчәлекле матур җырлар туды. Хәзер әлеге җырны тәкъдим итәсем килә сезгә һәм инде бик якын яраткан дустымны, композиторны Миләүшә Хәйруллинаны монда бу сәхнәгә чакырасым килә. Бүген безнең белән Гаилә һәм тагын бик яраткан музыкантны, скрипачканы монда тагын чакырасым килә бу сәхнәгә. Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Динә Закирова. Каршы алыгыз. Синсез яшәргә.
Гөлшә Хайруллина. Bu alkışlar sana gelsin. Zor rahmet. Dina Zakirova. Hazır bir bo'lagim bor sizga. Shunday zo'r bo'lag u. Kichkina tugil. Ketdik bolalarim. Qadrli do'stlar, mening uchun albatta bugun buyuk shodlikli kun, chunki men sizning konsertda, sizning konsertingiz eskitkish. Siz meni to'g'ri unutdim nechik so'zni aytgan. Siz meni bilan kelishasiz meni bilan. İlmir bilan bek ko'p ijod etdik. İlmir bilan bek ko'p turli sahnalarda jırladik, birga gastrollarga chiqdik. Biz Endi bilan bek yaxshi yaqin do'stlar. Shunga ko'ra hozir Ilmira so'z senga. Ilmiradan sizga motor bo'lak bor. Buyuk rahmat. Albatta men bek ko'p Elza bilan Artur mening uchun bizning Tatar madaniyatida zo'r shaxslar. Mening uchun ular bek zo'r o'rnak. Ular orqasida bizning yangi buvinimiz motor Tatar jırlarini tinglab, o'zining jon o'sishini, o'zining turmushida ikkinchi yo'nalishga ko'taradilar. Shunga ko'ra men Elzaga ham Arturga bek zo'r rahmat aytasim keladi. Albatta bu ijod turmushida birga bo'lishga kerak.
менә шундый дуслашып, зур проектлар оештырып, чыннан да 100%-ка яшисең. Һәм минем өчен бу өмет йолдызы бер качан да сүнмәячәк, чөнки без бергә. Сез безнең белән, ә без сезнең белән. Һәм сезнең өчен Илмир Низамов музыкасы, Ринат Харис сүзләре, өмет йолдызы. Сезнең дә өмет йолдызыгыз бер качан да сүнмәсен. Сәхнәдә композитор Илмир Низамов.
do'sti Elmira Kalimoyeva. Big rahmat. Kompozitor Elmir Nizamov. Skriptura Dina Zakirova. Big rahmat.
Bu bizning büyük halkımızga indi bizning bağışlap yazılgan jırlarımızın birisi. Indi şınıqda da gururlanıp yazdım bu jırni yazganda da Tatar Alğa jırının söz avtırı bugün bizning bilan zalda Bulat İbrahim. Bulat basar kursunlar seni. Zo'r rahmat Bulat seni. Kelajakda da Alloh yursa sizni bugun bir sürpriz bilan tanishtirashaqmiz. Kelajakda da Alloh yursa sizni shunday dardkor o'qituvchilar bilan tanishtirashaqmiz. Endi ijod etamiz. Bugungi kunda da zo'r rahmat. Qisqagina do'stlar, qisqagina o'zim turumda endi kimlarsiz bularda o'tirishlarda var, bunda ishlar turgina bizni ko'rishlarda var. Shuning uchun qisqagina o'zim turumda söylab ketaman, bir qisqagina. Вот конкретно qisqa. Boyanchi, gitarachi, aranjirovщик, tovush rejissyor, emi? Эстрада режиссер, рок режиссер, опера режиссер, Татарстаннан отказан артистер и просто эверткенек киши. Вот qisqagina информация sizga berdim. Sizga shuni aytganda do'stlar, o'zim turda qisqagina aytsam, men o'zim Oqtanish rayonidan. Oqtanishdan bormi? Hoy, Oqtanishlar. Sizga salomlar, men o'zim Oqtanishdan. Endi Qozonga kelgachdan so'ng qo'rqar. Oqtanishdan aytganda birinchi savol где это сразу? Бик jiroqda o'rnashgan, shunda da biz kichkina chaqda shu Pazik avtobusi bilan 9-10 soatgina bordik Qozonga. Shu endi o'l yillar esda qolgan. O'quv yillari kichkinadan shunday ijodiy oilada, umuman ijodiy oilada, shunday muzikal oilada o'sdim. Mening atimda jirchilar, endi Oqitlan Samilda, legendar Oqitlan Samilda jilib yurgan kishilar kichkinadan shunday tatarcha muzikal atmosfera edi bizning uyda. Shu tatarchilarni, tatar mo'g'in endi meni singdirib o'stirdilar. Kichkinadan shunday endi jir san'atiga muhabbat bilandir. Kichkinadan beri shunday gil jirda, gil ijodda, shuning uchun bugungi kunga da men ijod etolmay bo'ldirolmayman endi shuning uchun shunday motor jig'lar turib turadi. Allohga shukr. Ham zo'r. Ijod degandan endi ijodda olg'ash, endi ko'rasiz, unda aspirin deb yozilgan rasmda. Bularga tugul chunki ko'pdan to'g'ri bog'liq muzikal maydonlarga internetda birinchi albomim chiqdi, jillar tiyinchiga. Biz endi shu ishladik. Bugungi kunda shu yosh eng talantli shoirlardan birisi O'rzat Muhammadjon bilan birlikda uning so'zlarini ham mening kuylardan yozilgan jillar jildiqda. Shu jildiqni biz aspirin deb atadik. Nechun aspirin deb atadik? Chunki endi bultarga yildik og'ir bo'ldi shu yilga da to'g'ri kelsin deb, endi bizning jillarimiz kishilarga aspirin bo'lsin deb, jillarimiz davo bo'lsin deb endi şu an aspirin deb atadik. Ulayman chunki bu yerda aspirin degan jil bor. Aspirin degan jil, ana meni o'zida joylashgan bir qiziqligina shu tekstlar kelib chiqdilar. Ularni bir 10 yil yozgan bo'lgan. Men doktorim yana jibirdi o tekstlarni ham shu jildiqni azirladik biz. Aspirin degan bir qiziqli ism. Bir aytdim ya, o'g'lim aptekada aspirin sotolmaydi, ko'pdan karvalol deb qo'shilgan aytadi. Aytam abi, qanday butunlay kechtiriladi. Uylar, bu yerda. Shuning uchun do'stlar sizga so'zning qisqasi aspirin degan shirdan boshlab qaraylik. Birgalab, ketdik. Yanımdan uzganda, minik bir hava, üzümde kızganda.
Hürmetli dostlar, şulay okşuşu jeyindikten tağamlar kızıklaşır, biz devam ederiz. Bunun ismi tağı da kızıklırak. Şehennem kızı diyor atala. Nendişem gerek. Dostlar, indi yıllar doğan sayın, jırlar icad etken sayın, jırlarga ciddi koraş soğuyorlar da çünkü kızarış koraşlardaki İngiliz sifafla jırlar işlep durmayın yok. Şunun için intelekt de olsun, gelecek, total jırlık gelecek bu men.
Bizning şuшы büyük Tatar halkının jırları şuшы meclis jırı olup bırak olmasın edi. Şuшы büyük halkının anın şın canlı jır sanatı olarak deyir. Şimdi şuşunun üstünden biz қолымыздан келгенше күш қоябыз. Келесі жылдар ижаттабыз деген көп. Шулай түрлі темаларға қоғалабыз. Әлбетте, ештігіз. Түрлі темалар. Әнде еллар өткен сайын көбірек ойланасың тұрмыш турында. Bu dünyada biz kim bulduk? Ne için gittik biz bu тұрмышқа? Kimler bizning yanında, kimler endi bizning yanında tugul. Hamma shunday o'ylar ko'payadi. Albatta, jir chiqishini bitam, o'zi chaqlamay tura olmaydi. Shu emotsiyalarni biz jir orqali kirgizamiz. Bizning kunimiz jirlantiradi, bizning umrimiz jirlantiradi. Shuning uchun biz o'zimizning emotsiyalarni jir orqali kirgizamiz. Aytamiz. Shunday o'ylar bilan bir she'r yozasi keldi. Biz ijod etdik, izledi bitti. Bizning uchun zo'r boshlash bo'ldi bu ijodchilar. Ya'ni kelajakda shu Buyuk Tatar xalqining jir san'ati o'lmayadi, jir san'ati o'sashak degan umid tug'dirdi bu yangi ijodchilar bilan tanishgan ol tavsa shoira Gulsam Attalova hamda izledi bitti. Milosha Xayrullaning sahnaga chaqirasım kelib. Huzur olmuşlar. Bu bizning do'stlar, shinniqtada professional Tatar muzikasining kelajak kompozitori. Shuning uchun Gulsam bilan Milosha bitta jonli shunday mening ko'nglimga to'g'ri keltirgan she'r yozib turdilar. Alloh taolo kim edik deb. Ömrünün adında kimlerge ni yazgan Kuklerinin tadında takdirler yakında Biz dost mu, düşman mı bu yandı dünyada yaşavını Koy suqma yürelgen kıyblağa Koysu yolağar kayağa Ey tilham yüreğe işeğe Aşıkma ben güvenlikle O cilde hereden yüzünde Kırasız verişte bitti Oklandı
Ve şunday işkelikli jırlar, şirtira. Allah'a şükür. Dostlar, bizim bilen bugün zalda. Şimdi Baltırağa yıl bir oğruğa doğru geldi edirgen gerek. Barlık kişilere. Şuşu pandemiyada künetini işlep. Şimdi köp kişilerine diriltir için künetini güç koyup bizlerin jellemişe halkımızga hizmet etken tabiplarımız bugün bizim zalda utlayanlarımıza kursunlar. Kullarımızı ko'tarыңызlar zinhar. Hurmatli tabiplarimiz. Sizning oldingizda kunboshliga zo'r rahmat sizga bizga xizmat qilganingiz uchun. Endi hozir sizga oltag'i bo'lak bo'lib yo'ndirar. Ham ol bo'lakgina to'g'ri. Bu yer bizning bugun premyera. Bu yerning premyerasi. Sizlar haqida Bo'ladi Ibrahim. Sizlar bilan tanish. Bugün birinchi topar jırlanacak. Bu atalar jır biz birga deyip. Endi do'stlar, agar biz birga bo'lsak-gina, albatta birga yashasak-gina bütün afatlarni yengishakmiz. Hamda shu jirni boshqarish uchun sahnaga qavatdan Ruslan Sayfinni chaqiram. Alqishlar. Qizdiramiz hozir do'stlar. Siz hazırmı Qozon? Birga!
Hurmatli do'stlar, yine ko'ra siz aytasiz biz sizni o'zimizning muzikantlarimiz bilan tanishtirib ketaman. Barabanlarda siz hazırmı? Qaralar qizdirib qo'yishlar. Igor Filipa! Bas gitarda meni bilan birga o'qigan, o'sha ishdan o'rgangan yigit Ilnur Fatika! Gitarra, Юра Волка! Yigitlar bo'lmishlar sizga zo'r rahmat. Bizlar bo'lganingiz uchun yurayda hozir bizning totarsha bir sizdirib atalaydi. Yura Volkov gitarada.
Юра Волкова!
Зурахмат, достар. Енді шулай бірге жырлы, бірге яши, бірге жадетейті. Енді шөбізді бір болаштан соң түрлі елдерде, Европа елдерінде шоқсарға тур келе. Енді қоя шықсақ та, татар жырын танытыр үшін, татар жырын шеттірір үшін шетелде өзімізден қолымыздан келген қадар күш қоямыз. Әлгі жырны да біз былтыр Нью-Йорк шәһәріне барып, дүниядағы ең популяр зал Карнеги Холл залында басып, Америкалар үшін Рүстәм Якиннің біз барып бұлға бұл жырын елсізден башқарып қайттық. Өзімізді тамақи уақиға болды. Татарлар Карнеги Холлда әлбәттә зор шундай бірінші татарлар маңқалы болған еді. Шулай шетелде ери, әлбәттә өзімізді бір тілде генә жырларға деп қысаларға белгілемейміз. Түрлі тілдерде ол болса енді французша, немісша, итальянша, әлбәттә хәтта Эльза Харбин деген шәкірі Қытайға барып, Қытайша жырлап конкурста жеңіп қайтты. Әзербайжанға барып, осы мен өші ашыш болды. Әзербайжанға барып, Әзербайжан тілінде жырлап, ең яқшы Әзербайжан жырын жырлаушы номинациясында жеңуге болады. Әзір башқарас жырысына достар, енді өкілеріңіздің құлағында біргелі башқарас келе сіздің білен. Таныш сізге бұл жыр. Сізге таныш жыр. Шunu үшін сіздің ярдәм керек болашақ бұл жерге. Қазір барымыздағы телефондарымызды алып, фонарларына қосып, біргелеп бұл жерді башқарамыз. Çünkü біздің кино шүрі. Шының үшін киноға матур етіп, елмайып, әлеге біз барымызды әлегіз телефондарына көтердік. Болашығыз бізге. Біргелеп жерлер сіздеңіз.
Zor rahmat, efendim barınızlar. Zor rahmat. Zura. Kamilde tamamladık. İtalya'ya köşkleşirsiniz ya. Zor rahmat. Elzebeyli. Artur Islamov. Zor rahmat, hayırlı ıslar, zor rahmat. Şimdi biz devam ederiz. Hazır ekranına bir şırlara geçeriz. Şimdi bunlar oturucu şırlara, bir şırda şırlamalarda koyup teşekkürsüz olaysa. Hürmetli dostlar. Dörtte biyiz, karbiyiz. Bir gezdir mi varımızda? Ha? Dostlar, şimdi biz şimdi özümüzde көп қырлы музыкантларды, көп қырлы жыршыларды, универсал жыршыларды соныбызды, шоның үшін бізге Türlü jırlar jırlayız. Әлбәттә. Хәзер беренче шлягер җиңел җыр. Тәкъдим итәрбез сезгә. Моны бу минем җырлардан торачак. Бу җырларның барысында Гөлсә Матпаловна бергә иҗат иттек. Инде Музыкасын Artur Islamov. Әлбәттә. Җырлар язган сайын ничек булса кызыклырак темаларга электроскә бит. Чөнки бит менә тагын шул җырга әйләнеп кайтсак, нишләптер татарның моның җырлары теге Миләшкәем, Әнкәем, Туган ягым бер тирәдә генә. Миңа бу бик тә күңелемә үзем ала алмыйм. Чөнки без бит нинди генә очракларда гына кайда гына яшәмибез, кемнәр белән очрашмыйбыз, төрле темалар бар бит. Кечкенәдән авылда үскән малайлар, ул хатирәләр үтеп кызыгалар. Һәрберсе Таңлай бәле мен белмәйм бу әйберне.
Hayır abi, hiç olmanız vermesin nasıl? Yok da vesileyle başlangıç. Kızlar, o Şu çok şey hati... diyelim. Kıskasın az yok edi ama ben o hatirelerin şeyi, o da kanızlıklarını, narsan okuğa gitkeştensin. Bulgan kızıklı şimdi macarlarını jiyip bir şey yazası keldi. Hamzını bilse bilen başkadı. Koyda son diyor atala. Gittik kekler. Biyimiz evlatta kullar fayda! Faydası İske düşe yaşatlar yarattı Duyalmaz tuşaklar Uyuyorlar, başka uyuyorlar Yağmurlar, başka yağmurlar Bir de çok da dağılışlı Son faydası yaşlıklar yıllar Faydası biz dünyada yıllar yaşlıklar Yılların Türlü yıllar Faydası izlesin faydası Yaratmak olansız Yaratmak olansız Faydası Yürekten yaşlıklar daması Ulan hayır Büyümez Faydası Görüş gayretli yaşamlar yondırır Gönüllerle koşanlar Sazlar şimdi sazlar Sazlar gibi babullar Konuşuşlar inşallah Zubaylı gişeler Son faydası yaşlıklar yıllar Faydası biz dünyada yıllar yaşlıklar Yılların Türlü yıllar Faydası izlesin faydası Yaratmak olansız Yaratmak olansız Faydası Yürekten yaşlıklar daması Faydası yaşlıklar yıllar Faydası biz dünyada yıllar yaşlıklar Yılların Türlü yıllar Faydası izlesin faydası Yaratmak olansız Yaratmak olansız Faydası Yürekten yaşlıklar daması Faydası Yürekten yaşlıklar daması Efendim dostlar Rahmet dostlar, rahmet biz devam etamiz. Dostlar rakamlarım çıkıp bilgisayarınızda bu albatta. Biz devam etamiz dostlar. Kolay yok. Şimdi konsertimizda bir sonuçta deb atalar.
Инде bir сулышта Элиза белән яшибез, bir сулышта иҗат итәбез. Bir sulushda җырлыйбыз. Һәм инде сезгә әлбәттә bir сулышта дигән җыр бүләк иткечә булмый. Киттек bir сулышта! Dostlar, indi sizge келешекте de sizni bilan tag'in ko'rishlar bo'lar deb ishonib qolamiz. Albatta sizning ko'ngilingizga bu konsert sho'g'andir deb o'ylab qolamiz. Zo'r rahmat do'stlar, sizga endi bor edik, biz yurimizdan chiqqan eng ezgu tilaklarimizni tilab qolasiz kelar. Esen sog' bo'ling. Shu motor turmushda shulay gurlashib, birgalashib, gul yonib, shushlay gurlab yashaylik.
Енді келесі жылда сізге тілектерimiz достар. Рахим етіп, қабыл етіп алыңыз. Біздің тілектер сізге. Кеттік! Artık benim yaktaşım, Aktaş yigiti. Benim ustazımdan onu kovular. Şuna türe bu bağlarına bir tapınlar.
icad yemişler bilen sinem. Mine bugünkü günde de bik matur etip yoma soğuşta, şundan da yoma proyekt bilen hazırlangan konsert programımızı təqdim ettiler. Aldağı günde elbette olarga icad okumuşlar kilisi qala. Mine üzleri totar bulganlıkları bilen gururlanganları üçün totar tilin saklap, yoklap, yaşarga umtulganları üçün olarga şeksiz rahmetlerini bildiresim gelir. Aldağı günde Olarganın yoklığında, saklığında, yerlerinde Amin şolay olsun. Rahmet. Rahmet olsun size. Bir zor rahmet. Zürafat dostlar! Yigitler. Bas gitarda Ina Fatiha. Barabanlarda Igor Filipa. Klavishi Дима Лысов. Гитара Юра Волков. Толкомас Эльза Зайри.